Ese wigeze ureba filime ukumva abantu bameze nk'aho bari gusoma igitabo cyangwa ukabona bari gusobanura ibintu byose? Iyo ni dialogue mbi. Mu buzima busanzwe ntabwo abantu basobanura ibintu byose. Abantu bagira ibyo bahisha. Rero dialogue nziza ntabwo isobanura ibintu byose. Dialogue nziza umukarita aba afite ikintu ari guhisha. Abanditsi benshi batekereza ko dialogue ari amagambo abantu bavuga. Nyamara ntabwo ari ukuri. Dialogue ni igikoresho cyo guteza inkuru imbere no gusobanura umukarata. Iyo dialogue idahindura karata cyangwa ngo hindure inkuru, iyo dialogue aba ari mbi. So, mu gihe ugiye kwandika dialogue banza yibaze ibi bibazo. Ni iki uyu mukarata wanjye ashaka kuvuga? Kubera iki ari kuvuga? Ni iki adashaka kuvuga mu buryo butaziguye? Ni iki nyine ari guhisha? Ikindi ni subtext. Subtext ni ibintu cyangwa amarangamutima aba yihishe inyuma y'ibivugwa n'umuntu. Okay, mu yandi magambo ni ibintu umuntu aba atekereza ariko ntabivuge mu magambo ataziguye. Ikindi ni conflict. Dialogue nziza iba igomba kuba irimo gushyamirana kw'ibitekerezo. Amahirwe rimwe gusa. Oya, ugomba kwitegura neza mbere yo guhabwa amahirwe. Nta gutukana bijemo, ariko murumva ko harimo ihangana ry'ibitekerezo. Iyo ni conflict. Ikindi, buri mukarata wese agomba kuba afite ijwi rye. Ntukajye wandika abantu bose bavuga kimwe, kubera ko mu buzima busanzwe ntago umushoferi, umuganga, umunyamategeko, umwarimu ntabwo bose bavuga mu buryo bumwe. Kugira ngo byumve neza, niba ufashe script yawe amazina ukayasiba, ugomba gusigara wasoma ukamenya uri kuvuga uwo ari we. Niba usibye amazina cyangwa ukayapfuka, warangiza wagisoma ntumenye uri kuvuga, icyo gihe script yawe cyangwa dialogue yawe iba yamaze gupfa already. Hari amakosa abanditsi benshi bakora. Irya mbere ni ukwandika ibintu abantu bose babona. Urugero, imvura iri kugwa ukabyandika muri dialogue, umuntu ari kubivuga ngo imvura iri kugwa kandi abantu bose bari kubibona. Ikosa rya kabiri ni ukwandika amateka yose muri dialogue, aho kuvuga ngo urabizi tumaze imyaka 5 turangije kwiga. Shaka ukuntu ubigaragaza. Ikosa rya gatatu abanditsi benshi bakora ni ugukora dialogue ndende. Mu buzima busanzwe abantu iyo bari kuganira barahagarara bakareba hirya bakagenda. Iyo dialogue isa neza kurusha abakarata, ibyo bintu bihita bihinduka umukino bigaragara cyane. Iyo aba ari dialogue mbi. Ntabwo mu buzima busanzwe iyo umuntu ari kubireba abona ko abo bantu atari abantu mu buzima busanzwe. Dialogue nziza ni intambara y'ibitekerezo, amarangamutima n'icyo abantu bahisha. So, iyo wayanditse neza, washyizemo subtext, washyizemo conflict, aba audience babona abakarata bawe nk'abantu ba nyabo. Mu isomo rya 6 tuziga uko wubaka karata abantu bahora bibuka. Karata utibagirana. So, ikisabwa ni iki rero? Ikisabwa ni gukora subscribe. Nyedi Harrison, subscribe. Ciao, ciao.